Ja volim aute i to je nekako od prije prisutno, ali ne u tolikoj mjeri, nisam ja to sad nešto kao živjela taj život. I nekako sam se u zadnjih godinu dana spontano i nekako slučajno nalazila u tim okruženjima i s tim ljudima. I u biti sam dobila poziv u jedan autoklub, prije svega za marketing, kao ajde vidim da voliš aute, ti voziš to golfa i to kao ajde da ti nama malo pomogneš tim društvenim mrežama, ali kao ako hoćeš, ako se odlučiš, damo ti auto, probaj voziti. Ja rekao, pa di neću, daj da probam. I ja probala i gotovo. To je to. Mislim, to je, znaš, kao, ja ću voziti kad god stignem. Tako da, nije to sad nešto. To je meni neki ispušni ventil i nisam ja sad tu neki znalac i neki vozač. Smatram za sebe da sam super vozač, dobar vozač, siguran i to sve. Ali kad su u pitanju utrke, tu treba još puno iskustva i puno vremena na stazi. Ali jako volim to i super mi je, pošto cijeli život mi je muzika, da je ovo nekako taj neki ispušni ventil i neki totalno drugi svijet, drugi ljudi, druge teme, tako da mi je to predobro. A kako ti je tako muško dominiranom sportu? Znaš šta, ja zapravo puno radim stvari koje kao su predviđene za muškarce. Znaš, kao harmonika, nogomet sam igrala ko mala, pa sad ti auti. Tako da nešto se tu, ima tu nešto.